Siklautamo po para king kiyakatamong novena kang Saint Padre Pio of Pietrelcina. In the name of the Father, and of the Son, and Son of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we pray for a boundless confidence and trust in your divine mercy and the strength to accept the burdens and sufferings that bring immense goodness to our souls and that of your church. Lord, help us to love you with a pure and repentant heart and to humble ourselves under your cross as we ascend the mountain of holiness, carrying our cross that leads to heavenly glory. Father, may we receive you with great faith and love in Holy Communion and allow you to act in us as you wish for your greater glory. Lord Jesus, most adorable heart and eternal fountain of holy love, may our prayer find favor before the divine majesty of your heavenly Father. Amen. Act of entrustment to Saint Padre Pio of Pietrelcina. Padre Pio, with this prayer, we turn to you in trust. We confide in you, knowing that you will intercede on our behalf for the grace which we need. O Padre Pio, pure in heart, you who lived fully in prayer and in love of God, teach us to humility, obedience, and generosity. Help us give thanks to and praise the Lord, never failing in prayer, because His love is forever. Secure for us the help to be good Christians. Grant us a faith that is charitable and quiet. Teach us to recognize the face of Jesus in those who suffer and are in need. Padre Pio, I raise my prayer to you. Strengthen our hearts in times of trial. If we become unworthy and yield to temptation, secure for us healing for our sins. Help us seek the sacrament of forgiveness as the embrace of peace. Instill in us greater love and devotion for the Virgin Mary, Mother of Jesus and Mother of us all. You, the spiritual son of Saint Francis of Assisi, and the father of many souls brought back to life, kindly see to our spiritual and material needs. Padre Pio, you who lived fully in divine grace, in the love of God, and with the power of the Holy Spirit, you worked great miracles. We turn to you in trust. Support us in kindness. Padre Pio, we confide in you and are sure that you will intercede for us, obtaining the grace we are in need of. Padre Pio, stay by us through our earthly pilgrimage back to the Blessed Father, which we too hope to reach, where we can contemplate for eternity the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Padre Pio, healing prayer. Saint Padre Pio, on this day I come to add my prayer to the thousands of prayers presented to you every day by those who love and venerate you. They pray for cures and healings, earthly and spiritual blessings, and peace for body and mind. Because of your friendship with the Lord, He heals those you ask to be healed and forgives those you forgive. By your visible wounds of the cross, which you did carry for 50 years, you were selected in our time to glorify the crucified Jesus. Since the cross has been replaced by other symbols, please help us to bring it back in our lives, for we accept it as the only true sign of salvation. As we lovingly recall the wounds that pierced your hands, feet, and side, we not only remember the blood you did shed in pain, but your smile and the invincible halo of sweet-smelling flowers that surrounded you, the perfume of sanctity. In your kindness, please help me with my own special request.
Bless me and my loved ones, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Litany of Saint Padre Pio of Pietrelcina. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Virgin Immaculate, Pray for us. Saint Pio of Pietrelcina, Pray for us. beloved of God, Pray for us. imitator of Jesus Christ, Pray for us. good shepherd of the people, Pray for us. model for priests, Pray for us. life of the church, Pray for us. adorer of the Blessed Sacrament, Pray for us. faithful son of Saint Francis, Pray for us. marked with the stigmata of Jesus, Pray for us. patient in suffering, Pray for us. helper of the dying, Pray for us. director of souls, Pray for us. heart of gold, Pray for us. apostle of mercy, Pray for us. worker of miracles, Pray for us. consoler of the afflicted, Pray for us. lover of the most holy rosary, Pray for us. helper of souls in doubt and darkness, Pray for us. comforter of the sick, Pray for us. example of humility, Pray for us. source of wisdom, Pray for us. mirror of the divine life, Pray for us. lover of Jesus crucified, Pray for us. resigned to the will of God, Pray for us. doing good upon earth, Pray for us. filled with the spirit of self-sacrifice, Pray for us. our help and hope in all our needs, Pray for us. vessel of the Holy Spirit, Pray for us. leading us to Christ, Pray for us. our spiritual Father and Advocate, Pray for us. crowned with glory in heaven. Pray for us. Let us pray. God, our Father, you help Saint Pio of Pietrelcina to reflect the image of Christ through a life of charity and self-sacrifice. May we follow your Son by walking the footsteps of Saint Pio and by imitating his selfless love. Amen. Saint Padre Pio, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maya pabengi po kapatad kang Kristo, kaniting banala kapag masusyan, yabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayaduanan. Paraking kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina ating kayang pamilya, Frank and May Valdez, Rizal San Pedro ating kayang pamilya, ding Salalila family. Paraking aldo ng kebaitan, Maria Kathleen Parolma at John Ernest de la Cruz. Paraking special a intenciones dari Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Mary Manette Pineda, ding Familia Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Dr. Federico Aquino III, Leia Marie Espiritu, Elizar Maniti, Nena Andrea Ingal, Camille Angelica Nuki, at Walter and Irene Otencio. Paraking malagwang kapadanan at kaligtasan dari Remio Pangan, Mario Pasion, Benita at Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalya, Mariposa Mahia,
Cesar Uliege, Dani at Gracita de Guzman, Josephine Raygon, at ding sablatang kapatid ang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ari Razon, at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan da rin kapatid tamong Mayang Ubie, Di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, General Amado de Mata, Merla Mangalus, Siriaco at Rodolfo Toledano, Nelson at Rodrigo Benitez, Jose Perla at Trina Yazon, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Richard Cabalya, Antonio Taroy, Remio Pabalate, king kayang 40 days, Rosalie de Guzman, Teresita Batak, Anicia Teodin, Francis Paul Mamawal, Fero Salinda Kailaw, Maria Clarissa Samson, Gloria Sese, Gloria Imata, Carmelita Alipio, Constancia David, Honorio Tiopenco, Marte Adriano, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alalang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kay katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapadanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwada daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Siklod tapo para king oratio imperata. Kilagyo ni pa amponi anak amponing Banal na Espiritu. Amen. O mapamakalulo ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mi laring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakal ataw. Adwan mi ngeni kaya ka ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat mi kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masaldal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalain mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming imiyabe-yabe para king ikakayap ting sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananuna sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami alang kasasagulan kaniting krisis, layron tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo.
Magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismiki ako, king kagulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Judas Tadeo, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Kilagyunig pa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen.
kang O Ginoo, Diyos mio, Emmanuel. Huwag kang ititipon na ring agwao at tulo, karimbusa at syukungan namin mo. King lagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ning grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Asisyan talangin din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Ikang babye kausukan, karing pinili mong mamuntukan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang mamarusa, karing ebis ang tanggap kaya ka, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang sakdal adangalan, karapat dapat purian, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo. At king pangapatawad na ring kasalanan tamo, parati tamo sanang manatili king tapat a pamakyagom kaya, ang king idala na katamo king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O paming mayupaya, tingiran mo sa ring kaya kaming panalangin. Patawaran mo ring kasalanan dading magkumpisal kaya ka. At king kaya kang mapamakalulong lugod, ipagkalob mo kaya kami ing kaya kang kapatawaran at kapayapan. Itiyaduan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kang bemwat ning Espiritu Santo, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam pa po karing amano ning Ginoo. Pamamatang King Lubriu ning Propeta Isaías. Mi kagera inyang iahas, ing anak ng Pot at apo ng Uzziya, yaing ari na ning Huda. Irezin, aari na ning Syria, at Ipeka, anak ng Remalia, aari ni Israel. Lisubande ing Jerusalem, dapot ere ikwang asambot. Mira sing balita king ari na ning Huda, king atsuna laring sundalos na ning Syria, king sakop na ning Israel. Mga takutan niya ing ari at pati na ring taong kayang sasakupan. Mengalgal lang anting dutong at tutura na ning masikan aangin. Kanita, migsalita ing ginukang Isaías. Ngana, itukime ing anak mong lalaking Isear Yasub at puntalan niya iaring Ahaz. Akit making lele ning dalan nung nula magobro ring gagawang imalan, king sikoti na ning kanal, apiagusan na ning danum, amanibat king matas abatis. Sabyan mo kaya, king maging alistuyo, magpayapaya, at emi tatakutan, o mababali sa isip. Uling ingwana ning aring Rezin, at ing kayang kayabe tao Syria, at ning aring Peka, e babi may git apanganib, kesa aking asukda, ring adwang kaputot adutong amibabayo. Miyabi-abi lang ginawang plano ing Syria at ing Israel, ampon ing kayang ari. Migplano lang lusuban de ing Huda, pamatakutan dala ring tao, ban makyabe lakarela, at kaybat iluklok de king trono ing anak ng Tabeel.
Dapat ako ingginom. Sasabihan kong matni king kapilanman, iti mapalyari. Ninuwari ing pangangas na ning Syria, ing Damasco as syudad ng kabiserang Mayna. Mga piraso yang mga lati ing Israel, kilub da ring 65 banwa, at mitalakad pa. Ninuwari ing pangangas na ning Israel, ing syudad ding Samaria, akeyang kabiserang Mayna. Nino naman ing pangangas ning Samaria? Alwa muwari ing Maynang iyaring peka? Nung Mayna ing kekang kasalpantayanan, Mayna naman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo po karing dalit. Ing Diyos kapilanman, king syudad na yang magluwalo. Ulitan tayo po. Ing Diyos kapilanman, king syudad na yang magluwalo. Ing Ginoo sakdalya dangalan, inya karapat dapat yang puryan, karing ketang keyang syudad, ketang bundok ng banal, ing bundok ning Diyos yain siyon, matas at makayamang yang lalawan. Ing Diyos kapilanman, king syudad na yang magluwalo. Ya ing syudad abandi ningaring marangal, ababietula ing meto sikluban. Busal din kayang pader, ing Diyos kayang pisyag, ing ligtas siya, ing nino paman. Ing Diyos kapilanman, king syudad na yang magluwalo. Misan ding ari, mitipon-tipon la, kay bat miyabe-yabe, king bundok linusubla. Dapot, may nga biglala, inyang karela yang ikit, may nga takutan lat, meko mirarapal. Ing Diyos kapilanman, king syudad na yang magluwalo. Ginalgal laking takot at may nga balisa, may ngari laking babaeng malapit ng manganak. Antila ring barkong mga ragul ning Tarsis, kaya lang lesakan, kapamilatan ning angin aslagan. Ing Diyos kapilanman, king syudad na yang magluwalo. Talakad tapong iniban parangalan ning mayap abalita. Itangan po, ing amano mo, antiyang sulu amat nobe, king paglakad ko, at salayang saslag, king kakong daklat. Manatiliya kaya kayo At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Pigmula na lang pemaramdaman Jesus ding balen dip tanana nakaring keraklan karing kayang mala. Uling ding tao karin
elabisang sumisi at painggulot karing-karelang kasalanan. Kalulu na ka, Corazin, kalulu na ka, Bethsaida, uling nung King Tiro o King Sidon, karin lame nga rapat ding malang merapat kaya kayo, malambat na lasanang mimalan saku, at memuntok abu ding tao karin, ban pakilalala ing karelang pamanisi. Sasabihan ko kaya kayo, lalong maragul ing parusang miras kaya kayo, kingaldo na ning pamanukom, kesa karing tao, King Tiro at Sidon. At ika naman, Kapernaum, buri mo ing mitas ka ang king banwa, misaldak kapin king kalalaman ning Hades. Nung ding mala ame nga rapat keka, king Sodoma lamu me nga rapat ang gangeni sana at tsuya pa. Tandanan mo, miparusan kang lalong mabayat kesa king Sodoma, kingaldo na ning pamanukom. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Sabi da, ban manwala ka lakano keka reng tao, dapat ing sasabyan mo, gagawan mo. Itangaw sandang walk the talk, o itang lead by example, o itang role model. Ang kay effective ya ini. Pero palagi, nang kay agyang you walk the talk, you role model, you lead by example, pamurin effective. Kalupa na mo, ing pamanyimba king pamilya. You lead by example. Sisimba ka, hoping your family will follow. Agkatan mong simba, ringking kaya kong pibale-bale, at ika ing mumo ng diling gagawa kaniti, pero neng kay ngarapin kay Ingles, it fall on deaf ears. Effective na. Kaya katang ebanghelyo ngeni, atin mo namang, wala king Ginuhu, ding taga Corazin, ding taga Bethsaida, ding taga Capernaum. Kabang king Capernaum, tinok ng ya mismo ing Ginong Yesus. Pero wala, kaya definitely I can assure you, Jesus lead by example in His life. Big walk the talk, siguradong sigurado. At nanumang sasabihan na siguradong sigurado, patutuwa na king dapat na. Pero, alila pa mo rin wala. Bakit? Kasi yan ing realidad. Yan ing biye neng kay mayap na kagagawan. But it is not an assurance. Itong mayap na kagagawan, it is not an assurance makaramdam lake ka ding aliwa. Tukyan da ing gagawan mo ring aliwa, they will not reject you. Nung kanong gewa mo na ing mayap, kalupa na ning ginumig milagro king Balenda, king lugar da, king Corazin, Bethsaida, pong Capernaum, at ela pamurin wala kaya, ela pepaing gulot king kasalanan, sinisi, na nung gawan mo. Nang gawan mo, party na talaga ning biye, ing makanyan, kailangan mong tanggapan. Do not take it against you. Nung ela manwala, bis naman mayap na yung kaya kang gagawan. Nga na pinitang metong akasebian, you cannot please everybody. Nyapin po, party na ning biyeta mo ito. You cannot please everybody. Kailangan mong tanggapan. At kay ba't sundo mo? Nung naning kaya kang gagawan na mayap. Gagawan mo wari ing mayap. Potang ating manwala. Dapat kanu gagawan kanu ing mayap, whether ating maniwala o
ala. Ating yang masanting nga kanta. Ating meto nga masanting nga kanta kakantare po tang mayor din yung meto nga dikon. Nga nanitang kanta ipanaral ye. Ing amano na makapanawun o aliya. Wari nang sabihan, ating manwala o alang manwala. Agyagan yula nga na, sabianan yula. Dapat sukat kang mibata. Lalo na potang ding tao, mamilila. Ban makiramdam, king burida, katutuan painggulutan da. Bagay ang bagay, kaya katamong ebanghelyo, katutuan painggulutan da. Pero, kailangan may pamuring panaral ating manwala o alang manwala makapanawun niya o aliya. And I guess we all know na nung gawa na ning Ginu, kay ba't nanini, kay ba't nang ginawang mayap, mala karing tao, tapos elemenwala kaya. Balutan na nung naning gawa na, mebigo, sino ko, nun sinduna, ing gagawa na, uling gagawayang mayaping nga pong Ginu, mo, potang ating manwala kayo. Gagawayang mayap precisely, ating manwala o alang manwala. Talakad tako. Ibuklat tala rin kaya katang puso, manalangin taking Diyos, ban ingamano nakapilan man, migapos. Nun idalara ka rin sablang tao, ing katimawan, ding anak ning Diyos. Nga tamong yaning manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang obispo at pari. Panimunano sana ning banal na Espiritu, king karelang obrang pastoral. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang memalen king mabilog ayato. Makilawklasana ka ring kilusaning balen. Igalang ding makatuliran na batas at mibiyebye king tunay lugod Kristiyano. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang kayanakan, kusang lub at alang takot da sanang tanggapan, ing amo ning kasalukuyan a panahon, at makiramdam la king amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, ding siping tang bale abalurasana, ingalagad na katang Kristo, ulining kaluguran tayo, ing metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Frank and May Valdez, Rizal San Pedro and family, at ing Salalila family. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan daring mag-birthday Maria Kathleen Parolma at John Ernest de la Cruz. Pagkalam na sa special intention dari Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Dr. Federico Aquino III, Leia Marie Espiritu, Elizar, Maniti, Nena, Andrea, Ingal, Camille, Angelica, Nuki, at Walter, and Irene Autencio. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos, kapag nasandang speedy recovery and healing, di Remigio Pangan, Mario Pasyon, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalya, Mariposa, Mahia, Cesar Ulege, Dani and Grazita de Guzman, Josephine Raygun, at ding sablatang kapatid, ama sakit, para king pamanantabet protection ning banal ay Espiritu king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng
Antonio N. Josepina Guevara, at Yuli no sana king kayarianang maligaya, ding Kaladuada Ri Manuel Perezita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Amado de Mata, Merla Mangaluz, Siriaco N. Rodolfo Toledano, Nelson N. Rodrigo Benitez, Perla Jose N. Trina Yason, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Richard Cabalya, Antonio Taroy, Rosalie de Guzman, Teresita Bata, Anisha Tiodin, Francis Paul Mamawal, Fe Rosalinda Kailao, Maria Clarice Samson, Gloria Cese, Gloria Imana, Carmelita Alipio, Constancia David, Honorio Chopenco, Marte Adriano at Iremigio Pabalate, kaniting kayang 40 days, at ding kaladwa, king purgatorio, at detang alang makaganaka karela. Panalangin tamo muna maning, kaya katamong sariling kaligtasan laban king COVID, ing kaligtasan da rin kaya katamong frontliners, ing malagwang kapaldanan da rin kapatad tamong ating COVID kasalukuyan. At iuli nala naman sana king kayariana, ding kaladwada, ding kapatad tang mayangon na biye, uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Aduan tangi ning sarilitang kapagnasan. O Ginoo, ang tabayanan mo king kekang kapayapan, ing lakad ding kapalyarian king yato. Pagkalob mo sana king iglesia, ing tulaning pamagsilbi king katimawan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Talakad tapo. Manalangin kayo kapatad, ban ing kaya katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoy tingdaon karing gamat mo. Kikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, ibuklat me sana ing pasbul, ning kekang bangketi, karing magdalang tinape at alak. Mabilang kesana karing kekang santo at talasuyo, kabang pagmasusyan miya, mitmong tula, ing pamangan ay ba't banwa. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimuri. Iyat nayo ring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin.
O yigpa, Diyos, king alananga, at lubos mayupaya, king lugod, kaya kayang lelangan ing tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos kapamilatan ng Kristo, kaya kaming ginu. Kambering sa blang koro, ring angeles karin banwa, daralit min kaya kang ligaya, makiyabe kaming alangtok ng babya kapuryan keka, at ngaming kakanta. Kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, pabanalan mo sana. Naningayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylasa at kamatayan. King wane ing tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo nga natanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti yung kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan, kingwane ing kalis at pasibay ang pepasalamat keka. Binyane ing kalis, karing kayang disipulo nga na manggapan ye iti ikongan at minumko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alang anggang tipan. Namibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran la ning kasalanan. Daptan yo'y tibilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Matayan mo, Ginoo, kay kami ang Kaganakan, pangasubli, bebe, kay kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kay kami ang paninaya. Amen, amen, amen. Niyang igaganakan mi, o yigpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi yakya kay ting tinape, ning bye, at ing kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka.
Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o yigpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban biganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, kambening kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming Pepay nawa na at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding mayangon ay biye, apanalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Mariaing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, akeyang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king mal mong kaburyan, king kekabana ning panawon. Puriyan, daka at paligayan kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banala Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alang-angga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa karing amanong tiruna kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw, paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manen, aya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanang ka. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo.
Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. No ning lawan mo yung kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaboryan mo. Ikang mabibiyat, magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakit tamo ngeni ning mikakametong tamo king kapayapan. Kordero ning Diyos, ang milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Niyo ing kordero na ning Diyos, niyo ing milalakoking kasalanan na ning yatu, nuan lading mayayawos kingapuna na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapot yag kasingay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Siklod tamo po at pangadyantayang agnagnaning prayer of Saint Pio. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without fervor. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you very much and always be in your company. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you, a nest of love. Stay with me, Jesus, for it is getting late, and the day is coming to a close, and life passes. Death, judgment, eternity approaches. It is necessary to renew my strength so that I will not stop along the way, and for that, I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me tonight, Jesus, in life with all its dangers. I need you. Let me recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the force which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to you, if not by communion, at least by grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation, because I do not merit it, but the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for it is you alone I look for, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and ask no other reward but to love you more and more. With a firm love, I will love with all my heart while on earth and continue to love you perfectly during all eternity. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O igpaming malugod kaniting kapag masusyan, pisyag miing kamatayan at pamanyobli ng mebyaning kaya kanganak. Manano na sanang kapamilatana niting upaya ning sakramento ato paran mi king biemi ing pisyagda ding kekeng labi. Itiadwan mi kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Tinta na pong choir itong Tuesday. Salamat po. Pwede ko pong mag-request. Ita pong Cordero Tantaye. Kasi po, mamit na akong ostya. Alang magkanta. Kay baban alben yu ko. Ako buritang alben da ako. Kabang magobra ako. Pero nung ating magkanta, yu ko alben. Kasi kita akong kanta, maka-focus. Buri, punto ko mo po po, tang magobra ako king lamesa, bang kanta, lal, ing moment, ating magkanta. Itang preparation of the gifts, itang preparation kareng hostya, mas buri ko po ating magkanta. Nung kalabisan, whether you like it or not,
Ing ginuman at iliya kaya kayo. at kaya kaan timuri. At bendisyon na kayo ng Diyos, amayupayang tutu. Ing igpa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa mi daon ne, umen ako king kapayapa ng Kristo. Salamat King Diyos, maya pa din ito. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamalgot pamaningat. Salamat po, salamat po. Para King